यलया हिरण्य वर्ण महाविहार अन्तर्गत नेगु कचा बहा मध्य या छगु मिच्छु वर्ण चैत्य वर्ण विहार पुनर्निर्माण कोचागुदु मिच्छु वर्ण विहार पुनर्निर्माण कोचाका शनिबार गजु प्रतिस्थापन पूजा यागु खसा ज्याजोले पुनर्निर्माण ग्वाली यापिन्त सम्मान यागु ख यो पुनर्निर्माण गरे लगभग सम्पूर्ण जोटाएका थिए यद्यपि त्यो सम्पूर्ण मौजुद अझ दुनियो फत ज्यादा बाँकी दुनियो एन ठाउँ चाहिँ एकदमै साइड सोया ठाउँ जिउ पनि जिउ सिवाट्यो छायो जो ज्या विधिपूर्वक साइड सोया जो ज्या पुरो ज्या समिति पाखे गो लगन 1-2 वर्ष यो लगन परिश्रम एकदम अथक प्रयास गो चाहिँ सम्पन्न जुल फेरि बालाको ठो ज्या सम्पन्न जुबुदु चिसा खाना चुना त्यसलाई एकदमै जी चाहिँ वेकअप इन द प्लेन ढापा आवाज बुझ्दै नाच्न सुभा देशना चुना अठौँ ठो स्वरवडा दुनी लगभग जी स्वयं कथा जिउ ठो बोल्न मूर्त जिउ संस्कृति दु जिउ सम्पदा दु वो जिउ संरक्षण सम्वर्धन यागु झुले जसा मुख्य छगु वडा यो विशेष जखान कथा जिउ संस्कृति सम्पदा या त जगेर्ना यागु संरक्षण सम्वर्धन यागु नाप जिउ ठो गुलिन जिउ सम्पदा या जसा मौलिक जीव परंपरा दो बैठा बचाइयागु ठुजा जिम्मेवारी कथा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कथा जसा याना या मुजी सफल बिन्द कनी चाहे जो कि ठुसी जसा तकयु भिचे ढापाले यो कार्यकाल हो आयो कार्यकाल यो ठो 7-8 वर्ष यो दौराने दुनी न्यू कार्यकाल यो भिचे जुगु ठो कार्यकाल यो भिचे जिगु यलस्वर महानगरपालिका दुने चिगु भुलिन बा भई त दु स्वरवडा दुने लगभग चाहिँ जिउ चाहिँ सम्पूर्ण जिउको अवस्था दु साथ चाहिँ जिउ छौजगे कचबा बागदन ठेस छिटा स्वरवडा दुने आवडेको जिउ यसोदर महाविहार सुधार समिति यो बिहार यो कचबा नवकृत बिहार गोकी गाउँले दु आवचौन पुनर्निर्माण प्रक्रिया दु आवन ठुक्सी सायद चाहिँ सिरेमा itu lebat bisi ji ini apa kombinasi itu sudah jumlah bisi ada jadi kita pumu punya pumu ini juga pada sekali ada tulis itu